Kasyat nongkram nani ka pamlang smith ka basisin cisnam jong ka hima kharim kalapoi no sya ka bukut daga snam arja arhusau hapreng ke jis at ba ke syai jong ka memariang ya ka wala sakhiru de kispa bat ki hajar ngot ki pat ba jong ka ri ki khon jong ka bri nyutrap ki la pendap snam ya ki jaka ka lempung pelun ka badan phlau jong ka yeng sa smith an pek ba sakhi ya ka jing ruspa ya ka reti ke dostor jo ukhun khasi khara ka bada shimmanta bagi rangsam lah, bagi thaisam lah, bagi semet lah. Hakani kajing syat nyam ka basisin cisnam jang ka hima khairim. Bakani kajing bar ka syat nongkram ka khampel ni ka nongkerpang ni kai pai kajing syat tamra jo khon khasi khara kadi namar bagi danlang ruki khunsim ki be semet na hakani kajing syat. Hakasi ka wakot jong ka syat nongkram le dalang ru ulat jong ka jala lang bat ka kurim ka jongu ki menteri ka sarkar jala ki MDC jong ka khasil sa Atamar District Council makan ka singi ulat jong ka jala ru ulat pelai pat ba ya ka ain sensyar jong ka hima khairim ka banyarap simun ya ka hima ban penbit penbiang bat penbha ya ka sensyar ka khadar Usiem juga hima upaim balajit sing siem ola penpau ke jing sokman ulat la plai ini ka ain juga hima bat ula angru bakan nong ka jing sak kan mau nena ka history ka hima akam ka hima menta kala yo ela ka jong ka ain akam ta ka jing penbit penbiang ya ka sensyar ka khadar hima kharim bengin pun man senam ban pun sa pun ne ya ka diting betul ka sensyar khadar kenyam tukom bat ka tam ko put ka syat akan isi Zimka, ini isi besai, baru isi ada misteri, ada bentuk kejat, ikon sim, suaman sedang, minungsar, minusni, dengan bon di minungsar tentang si besaki, kebangi pendep, kalau kebagi pun kejat kepediang. Penyo ia tak dapat dia kasai kenang gadit kadiang kapoh pai. Masa jinki senjar. Mulai labu di bang suam sua. Berengkat berkaji senjar. Dia menrentu tem kopot kasat men melokal dem. Dia kan isi. Apalagi ia kan kecing. Job jong kekam untuk si jaga dinten berkat ugai trekan nong thau nombu. Man pendap man pendeng ia kan. Layo ru ia dinten jong gornor jong meraya. Mulai ya kejing menjur ya kebil jongka administration jongka dimakhir ya ke pulau Sei dari keteu beledap pulauan bentulat ya ka kami asmet menta kasih kini kalau kasih sak mau ya ke darbar kejungi bang gubernur imwan ya kini kasih bentulat ya ka nang terburung kucuk hima. Bagi pun kajar, inyo itu bahagian terkasuk kesan, terkasar kesan. Intenti ki, dah kerja sejar, kemudian berkat berkaan. Dia ke keba ide menyekendap pendiang nak kita kesenjar kesan. Nadu kesenong ketau, kerai kumluk hima kesima. Hima tertien, wah ini kejeng aibori hima. Kanonla jadi bahagian nak kita tukun kerja. Ya kita ada kamram tu, menyadai kau rezeki, bersumar, ya kau kerja hima nak kita kuat sikit. Nang pateng bayot, pateng hadin, dia kini secara khadar, incingai, inkamsuk, dan penbet dia secara khadar. Man kepor, man kasi, man ketayo, man kemai, ada kami kasih sesuatu man dan kecil sengai, bah rengkat kesencar kedar, dan ketaan, man petri kambatkan. Imar satian, bah kecil pendep hok dungi, yang kam,
kan long na kamta kabyang kedip ang ibaro tam ni pun saja hok beri benda macam jadi hok yang try ala magi ni ayu ong aga jumhon musim dokumen dap abang tam ilong shan pun kan ni kelong pancet ia kesencar kadar aga hima joni aga ni semua ni kermen di sini pakut besar menang pengen menang pesai secara kadar kinang dan kerhai di sini berwan pengen yang terburung hima kerem di itu sia jeru jadi itu pun bermuskan ni kerti secara kadar dan menang penjang penbit ia ka nego jepot ngin pepat ada hadiah nepot dan cuaca kini bang dendra yang penting mendan ini amendment nah kan orang pun bangi dalam perdagangan kapita ki bala la tersak hak ni kaan buat main ta riti sensar ringkat batka di long sensar long sensar di mana CMP Ilendo di menteri di Prau betul long sensar raj long sensar senat raj Ilong san masan berdedon dari boy adu ariwa dan ang tapat so sejar senong kemudian keleng ke himajuni adu riboy hari telang pada adu riwa ikahi genong bentah benkame na kemerta pendek ban pendang ban penlong berhenti dia secara sadar kopiang kopiat samtame kebenyayat berkejut pemerintah